Республиканың Бәләбәй һәм Балақатай райондарындағы шәхси хужалыктарда ҡотороу сире буйынса карантин иғлан ителгән. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью, студияла Гөлсөмә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Башҡортостан Республикаһының ветеринария буйынса дәүләт комитеты етәксеһе Азат Йыһаншин. Азат Салауатович, һаумыһығыҙ. Хәйерле көн. Бәләбәй районында шәхси хужалыҡта һәм Балақатайҙа ҡотороу сире буйынса карантин. Сәбәптәре нимәлә? Ҡайҙан йоҡҡан был йорт хайуандарына? Ысынапта ҡотороу сире буйынса республикала һуңғы ваҡыттарҙа йыш осраҡтар сорайбаштан мындай әйтергә кирәк, был үҙенең природно-очаговый ауырыу, ҡотороу ауырыу ҡурҡыныс ауырыуҙарының береһе исәптәлә. Уның ҡурҡыныстығы ни тора, халыҡта ауырыуға мужиттар кешегә лә йоға. Кешелә йоға. Ысынапта мына беҙҙең, әгәр ҙә беҙҙең йыл әйләнһә, былтырғы йылда 7 генә осраҡ булһа, йыл әйләнһә, мына быйылғы йылда 6 ай эсендә 11 осраҡ теркәлде. Был нимәгә бәйле? Ысынапта был беҙҙең ҡырағай хайуандарда таралыуы, мына шул төлкөләрҙә, һәм дә шул бесәй, йорт хайуандарында, һәм дә шулай уҡ мына сысҡандар ауырыйҙар. Күп осраҡтарда был беҙҙең мына республикала һуңғы йылдарҙа, һуңғы 10 йылда тип әйтергә кәрәк, беҙҙең ҡотороуға ҡаршы вакциналар алып барыла. Мына ҡайһы бер хужалыҡтарда үҙенең йортта булған йорт хайуандарын, бесәйме ул, этме, һәм дә уларҙы прививкаға алып бармауҙарының сәбәбе тип әйтергә кәрәк. Беҙ бына күп ерҙәрҙә әйтәбеҙ, үҙегеҙҙә булған бөтөн хайуандар йылына бер тапҡыр ҡотороуға ҡаршы сиргә прививка эшләргә тейештәр. Ул бөтөн йорт хайуандары ла, һәм дә аттар да, һыйырҙар да тип әйтәм килә, һарыҡтар да барыһына үткәрелә. Ҡайҙа бына беҙҙең бесәйҙәргә эшләнмәгән, ул бына сысҡандарыбыҙ бит мөмкинлегебеҙ юҡ вакцина үткәрергә. Шуларҙы ашағанда, шулар менән ҡотороу осраҡтары бар. Бында әйтергә кирәк, беҙ бына берҙәмлектә үҙебеҙҙең медицина хеҙмәткәрҙәре менән аларға мөрәжәғәт итәбеҙ, һәм дә берҙәмлектә көс менән беҙ бына үҙебеҙҙең халыҡтың бына шул кемдәргә, ул бит ҡотороу сире халыҡҡа ташлана, шул эттәрме, һуңғы осраҡта ғына Балағатай районында булған ҡырағай эттәр тип әйтергә кирәк, генотавидный эттәр бына шәхси хужалыҡҡа кереп, хужабикәгә ташланған. Һәм дә аны лаборатория нигеҙендә, баш мейендә ҡотороу сире ҡуйылып теркәлде. Бәләбәй районында булған төлкө осрағы булды. Ул ауылға килеп, халыҡ менән итеп контакт кереп, һәм дә шуны төлкөнө алалар, үлә, төлкөнө үтерәләр, һәм шуны диагноз ҡуйыла. Бар ул төлкө йорт хайуандарына еткән, һәм дә хужаларға ташланған осраҡтары бар. Шуның өсөн беҙ мында карантин иғлан ителә. Ул 60 көн буйына бара. Малды һаҡлаһаң, үҙеңде лә һаҡлайһың килеп сығышпай бит. Ысынлап малды һаҡларға кәрәк. Прививка үткәрәбеҙ икән, ул беҙҙең бушлай эшләнә прививкалар, мөрәжәғәт итендәр ветеринар хеҙмәткәрҙәргә беҙҙең һәр бер райондарҙа бар. Был карантин әйтелгәс, ул 60 көнгә ул иғлан ителә. Мында ветеринарҙар күҙәтеп торалар. Ауылда мында малдың китереү, сығарыу осраҡтары булырға тейеш түгел, ярмаркалар, ярминка ойошторорға ярамай. Бына булған шул ашағында, анда сит кешеләрҙең йөрөүҙәре тыйыла. Ғөмүмән, республикала ошо мал сирҙәренә бәйле хәл бөгөн нисек тора? Дөйөм булғанда, ысынлап та бик көсөргән эшле тип әйтергә кәрәк. Эпизодик яҡтан ул ҡотороу ғына ауырыу түгел, бына беҙҙең битендә ҡош килеүе, беҙҙең өсөн ҡыҙғаныс ҡаршы шундай былтырғы йылда булғай, беҙҙең бына Авдон фабрикаһында әле бына беҙ республикала әйтергә кирәк, йыл башынан мындай осраҡтар теркәлмәне. Әйтергә кирәк, бында ул ҡырағай ҡоштарҙа беҙ мониторинг эштәре барабыҙ, әле юҡ, барыбер һаҡ булырға кәрәк. Бында ҡайҙа шәхси хужалыҡтарҙа һәм дә шул фермер хужалыҡтарында прививкалар, беҙҙең вакциналар, беҙ һуңғы йылдарҙа прививка итәбеҙ. Алар ситкә менән әгәр йылғаға ҡаҙҙар, өйрәктәр алабыҙ икән, улар вакциналар булырға тейеш. Әгәр дә үлеү осраҡтары бар икән, ветеринар хеҙмәткәрҙәргә мөрәжәғәт итһендәр. Һәм дә шулай корм ашатҡанда, бына осо биргән турғайҙар, күгәрсендәр менән контакт булырға тейеш түгел. Аларҙы айырым утында кешенең ҡарауы менән берҙәмлектә шул бына корм ашатҡан ваҡытта күҙәтеп эштәр алып барырға тейешбеҙ. Шулай уҡ әйтергә кирәк, ул бөгөн дә беҙҙең сусҡасылыҡ өсөн Африка дауыны битендә ауырыуҙары ла теркәлгән осраҡтары бар. Үҙебеҙҙең Привол федераль округта ла, беҙҙең республикала ваҡытланыс тип әйтергә кирәк. Бында кемдәр асрайҙар, ул пищевой отходтар менән магазинға һатып алған менән халыҡ ауырымай Африка дауыны менән. Сусҡасыларның прививкаһы ла юҡ.
Әгәр дә пищеводка тарашатабыз икән, без арада термически кайнатып, ярты сәгать пешереп кенә ашатырга рөхсәт ителә. Шулай корм ашатканда ла. Әгәр дә ситтән һатып алһалар ризыкты. Чөнки бар шундай китерәләр. Әйе. Кормнарда ситтән һатып алар икән, алар справка барырга тиеш. Хатысына һорарга кирәк. Справка барырга тиеш. Булмаган, белмәгән кешеләрдән ул коштарга ла һәм дә шулай ук сускаларга ла һәм дә ире мөгезле малдарга ла нинди генә корм алһак та аларның документы барырга тиеш. Арзанрак булһа ла. Арзанрак тәкъдим итәләр. Бүген юк әйтмәдем. Арзандай дәһәң аның адагы югалтулар күбрәк булыр. Снапта ул менә шул 5 авырында халыкка мөрәҗәгать итәм килә, менә безнең телевизор караучыларга безнең һәрбер шәхси хуҗалыкмы, дөйм хуҗалыкмы биологик защита барырга тиеш, биологик яктан. Ул бүген авырудардан хаклау. Ул малдар карауда булырга тиештәр. Әгәр дә көтүдә икән, көтүчеләр булырга тиеш. Һәм дә алар менә кыргай хайваннар белән контакт алмагандар, кешегә көтүчеләре булһындармы, һәм дә шуларны карап та һарайдарда ябылган булырга тиештәр. Һәм дә учет булырга тиеш, вакциналар үткәрелергә тиеш, бар прививкалар үткәрелергә тиеш. Һәм дә без онытырга тиеш түгел бит. Бер авылга әгәр дә берәй эшкуар һәм дә справка авыру малды һатып ала икән, бөтен авылдың малы юкка сыгырга шундый куркынысы бар. Менә безнең булды бит инде 2 ел ярым элек Баймак районында Авитонан интернет аша харык хатып алып, бөтен авылдың халкының малы юк ителде. Снапта авырулар күп. Ул кайдандыр ситтән кергәнмештер, сит өлкәләрдән дә ул бишмә авырула килеп кергән снапта ул яшь йорты битендә ул элекке онытылган авыру түгел. Һәм дә шулай ук Сибирь язвы ягынан да ул янгын һәмәк бөтен авыл ялма бала инде. Бөтен ялма бала. Ул битендә нимәкә мин авыруды һәр вакытта ла шундый янгын итеп күрәм. Ул һорап тормый, ул килеп керә икән, барыһында бөтен маллап китә. Шуның халык үзенең малын үзе хактарга тиеш. Авылдары менән исәп алып барыла тинеге. Бу ничектер исәп алып баруга тамгалау малдарды чиплау ул ярдәм итәме? Безнең снапта менә быелгы елдан битендә 1 марттан закон тормышка ашырылды. Россия Федерациясы буенча бүген бар теге хуҗалыктарга ла ул шәхси хуҗалыкмы, дөйм хуҗалыкмы, ул фермер хуҗалыгымы 1 сентябрь хәтта без монда эште тамамларга тиешбез. Тауды икән быдау, һәм дә харык бәрәкәй тауды икән, или ат балымы, сускамы ул 30 көн эчендә федераль учетка куйдырга тиеш. Ул тамгалау үткәрелергә тиеш. Моны мөрәҗәгать итәргә тиеш телевизор караучылар авыл советына или ветеринар безнең бүлекчәләр һәрбер районнарда бар ветеринар хезмәткәрләргә алар китереп шул номер куела, моңа теге эмиссионный уникаль номер. Бұл тамға ул 50 ел буена Россия Федерациясында менә шул тамга кабатланмай. Бұл шуның аркасында ул нәмә өчен эшләнә? Менә безнең күп ерләрдә хуҗалыктар үзенең малдарына җавап бирмәйләр. Шул ук аны хәер малында юл хәрәкәтләрен иткәндәр һәм дә шул вакцинациялар апарып хуҗаһын табып булмай. Хуҗаһын табып булмай. Әгәр дә менә ул мал хуйла икән ел ярымдан учеттан сисләргә тиеш. Әгәр дә ул үлеп китә икән, мал учеттан сисләргә 5 көндә хәбәр итәргә тиештәр. Әгәр дә исәп тамгаламаһа малын, вакытта штраф каралганмы? Карала 1 сентябрьдан, снапта менә ул бөтен Россия Федерациясы безнең бүгенге республика буенча 77%, ире мөгезле малдар, харыктар 60% эшләргән аттар һаны йылкылар 63%. Менә бу эш тамгаларга тиеш. Әгәр дә 1 сентябрь хәтмә икән, монда снапта штрафтар каралган. Икенче бар, әгәр дә менә тамгаланмай икән, аларга дәүләттә менә фермер хуҗалыгы һөт хаталар битендә аларга справка уже ул үткәрмәсә, ул бөтә федераль программала, аны әгәр дә шунда тормай икән учетта, аңа рөхсәт бирелмәй хатырга дигән продукцияны ул бер кайда ла хата алмай. Шулай ук аларга менә безнең битендә вакциналар. Шәхси хуҗалыкларга уларга хату мөмкинлеге. Шәхси хуҗалыклар вакциналар битендә менә тикшерүләргә ул битендә халык кайтлары теге түләүдә вакциналар хакы түләүдә түгел ул битендә менә Сибирь язвы һәм дә шул бурчырызга тикшерү ал ветеринарлар килеп малды караган, шул эшләргә алып барган өчен бүген прескурант нигезендә акса договорда төтелә. 1 сентябрьдан ул бүленмә. Әгәр дә 1 сентябрьдан шул бүленмә икән, халык үзе түләп алырга ул кыйбатка төшә. Һәм дә ул малдарды ул сыгарга, көтүгә дә сыгара алмай. Бер кайдала менә харайда гына яп турып асырага дигән шундый ул уже шундый талаптар куеласак. Ул куркырга кирәкмәй бул нидән тамгалаудан, ул үзе өчен,
һаулыгыбыз өчен, үзебезнең республикала, Рәсәй Федерациясендә, малсылыкта ул күп илдәрдә шундый уже тормышка ашырыла, менә шундый практика. Бездә менә республика 12 елда баштаган, моннан куркырга кирәкмәй. Ягъни ул үзебезнең хаклыкта, ул халыктың просто яуаплылыгын арттыра, диләргә менә үзенең хайваннарына. Азат Салаватович, тагыла республика буйлап ветеринар сәламәтлек поездары йөри, улар хакында мәгълүмат биреп китәгезме? График билдәлеме? Бу хакта алдан халыкка хәбәр ителәме? Һәм улар нинди хезмәттәр күрһәтә? Снапта менә һуңгы 2 елда ветеринар поездар, снапта авылдар буенча был безнең менә йорт хайваннарына, иттәргә, бесәйләргә юнәлтелгән дип әйтергә кирәк. Чөнки менә һуңгы елларда бит инде социаль селтәрдә дә безнең менә берәдек иттәр, ул берәдек иттәр кайдан килеп чыга? 90% ул хуҗалары булган иттәрдән, бесәйдән килеп чыккан берәдек иттәр. Ул менә кемдер шул эте күсүкләй икән, аларды урамга или бергә фермага апарып калып, или бесәйләрен шайтып чыгарып бирәләр, или кемгә бирелә, и аларның хандары артканнан арта. 90% берәдек иттәр менә шул йорт хайваннарыннан килеп чыга. Без менә авыл yerендә бит инде күп безнең теге күсүкләгән иттәр бар. Менә шуларны стерилаштыру, это бүген күсүктәтмәскә дигән шундый гуманный ул подход. Менә шуның өчен теге авыл yerендә бит инде еракта чыган олагайдар, апайдар мөмкинчелекләре юк иттәрдә. Бу бушлай ул бар, бу операция бушлаймы? Юк, ул безнең менә үзенең дәүләт стерилизациялар, ул коммерческий ниләрдә 5000-гә якын. Без аларны үз хакына теге льготный стерилизация 2000-2000 тирәһендә эшләнгән. Ул бит бары менә туган күсүк балаһын аны бит үтерергә или сыгарып пыштырырга нинди көч кирәк. Монда барыбер үзләре табалар, мөмкинчелеген табып, без дару хакын алабыз. Менә шундый акциялар алып барыла. Бар райондар активныйдар. Ул бит менә әгәр дә үзебез менә шул эттәргә, шул бесәйләргә һәм хәйр малына әгәр дә ул тамгалау эшләре алып барыла, бесәйләрдә яуаплы булабыз икән, авылда эттәр дә йөрергә тиеш түгелдер, снапта малдар да көтүдә булырга тиеш. Моны берәүдә каршы куймай үстерергә дигән мөмкинчелек бар. Бар яктан да эшләргә була. Үзебезнең тәрбияләгән малга яуаплы караш кирәк димәк. Әйе. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан Республикаһының ветеринария буенча дәүләт комитеты итәкчесе Азат Йоханшин менән һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.